Pozdrav svima sa možda od jedne naših najljepših rijeka, rijeke Mrežnice. Zašto to mislim? Pogledajte u nastavku ovog videa. Od zelenog pakla Amazone i drugih svjetskih prašuma, divljih rijeka, mora i planina, egzotičnih i često opasnih životinja, plemena iz kamenog doba, čak i ratnog pakla Sirije. Pratite avanture i istraživanja Gorana Šafareka. Evo, nalazimo se na rijeci Mrežnici. Rekao sam možda meni najljepših rijeka i stvarno, mislim ja na Mrežnicu sam došao prije kojih 15 godina, možda čak i više i odmah sam bio očaran, a tako je doživljaj kod mnogih drugih. Očaran ovakvim zelenilom, mirom, tišinom i slapovima. Trenutno smo na mirnom dijelu rijeke između dva slapa, ali upravo je to ono što definira rijeku Mrežnicu, a to je da ima dva lica. Znači ima jedan mirni, ovako gdje se može veslati u tišini, ima jedan energetičan, divlji dio, znači kod slapova. Rijeka Mrežnica je otprilike 70 km, međutim podijeljena otprilike 100-tinjak slapova. Ja to zovem kao Plitvička jezera razvučena na tih 70 km. Jedno što slapovi nisu baš tako visoki, niti jaki, niti moćni, ali imaju onu ljubku stranu, stvarno su predivni. Ovdje se može ljeti kupati, veslati, pecati, svašta, može se skakati. Cilj ovog videa malo da obiđemo rijeku, malo ćemo se zaplivati, malo ćemo zaroniti i idemo do jednog od možda i najljepših slapa na Mrežnici kod Katića i zanimljivo idemo uzvodno, da, znači rijeka toliko biti sporo teče da se može bez problema ići uzvodno i vratiti se i to je ono što je stvarno kod nje jako lijepo. Ništa, ajmo do prvog slapića, ne do Katića nego vidit ćemo. Kao što vidite, Mrežnica je sva zelena, znači nevjerojatno zelenila rijeke se miješa sa zelenilom vegetacije odmah do. Znači evo imamo tu johe koja doslovno raste nad rijekom i odmah je velika dubina. Ovdje zapravo Mrežnica prolazi svojom malim dolenicom, čak na mjestima graniči sa kanjonom i sve je tako isprepleteno biti divlje. Zato često volim ovako prolaziti direktno uz obulu koliko god moguće bliže. Uz johe, ima nešto vrba, ima nešto poljskog jasena i tu se često može vidjeti neka kornjača kako se sunča ili recimo neka zmija isto sunči se ili prolazi. Naravno sad sam u priči ali treba biti inače tih. Evo nas kod prve prepreke, znači rekao sam jedan od tih 100-tinjak slapova, slapića, nisu to previše visoki slapi, sad ćemo vidjeti, ali naravno treba ih proći i to još uzvodno. Ajmo obići sa jedne i na drugu stranu, gdje nam je najbolji pristup. Pogotovo što ovaj tvrdi čamac, trebamo biti jako oprezni zbog sedre. Jer šta je zapravo slapovi? To su sedrene barijere. Znači sedra je vrsta stijene, iako mekane, koja zapravo stalno raste. Znači to je živi organizam i stvara te barijere. Ali ajmo sada pronaći dobro mjesto, pa ćemo onda poslije kasnije malo o toj sedri. Znači slapovi koliko to nisu ni metar visoki, ali naravno treba čamac dignuti gore. Treba biti oprezan da se ne napuni sa vodom. Ali to je ta ljepota, znači to su ti pitomi slapovi. Milina. Sad je kraj ljeta, nisu baš tako u punoj snazi. Također već je malo i to žučkasto.
ali u proljeće, recimo 5. mjesec, 6. to je festival prirode i vode. Na sreću, Mrežnica je očuvana od uništavajućih hidroelektrana. U biti lažim, tek je prije par godina napravljena mini hidroelektrana na jednom slapu, ali osim toga je Mrežnica sačuvana tih velikih zahvata. Znači nema nekakvih regulacija, nema u Bolutku da je slično, osim u Dugoj Resi, Karlovcu, to su gradovi na samom kraju toka, znači donjem toku. Ovdje, pogotovo po srednjem prema gornjem toku, je zaštićena sa svojim kanjonom, dolinom, tako da vlada samo priroda. Evo jedno dobro mjesto. Evo nas, znači prvi mali slapić, na sreću. Čamac nije težak i vrlo lagano ću ga prenijeti preko. Evo još jedan slapić. Moramo proći do Katića, imamo još ukupno 2 slapa. Ovaj je manji, onda jedan dosta velik i onda smo na tim predivnih slapa. Ali ovo će isto biti izazov, jer moramo ići jednim kanalićem okolo. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Ne gine mi močenje sve do pupka, ali to je tako. Hoćete istraživati rijeke, navikite se malo na avanturu. Zašto moramo biti strašno oprezni kad prenosimo čamac preko barijere? Zato što je ovo sedra. Znači što je to sedra? Sedra, već sam rekao, stijena koja nastaje jako brzo. Znači vidimo litice kanjona, to je čvrsta stijena. Znači krš, kalcijev karbonat. Ali vidimo da je sedra jako nježna i krhka, biti ona šupljikava. Znači, vrlo kratko, sedra je, mi to zovemo pretakanje kamena. Znači, voda otapa one čvrsti vapnenac na koje možemo slomiti ruku i nogu u ione. Ti se ioni idu preko podzemlja, voda izvire nazad i na mjestima gdje ima ovako brbučkanja, slapića i gdje ima vrlo bitno mahovine, ti se ioni natrag spajaju u kristaliće kalcita. I tako nastaje sedra. Ovo je vrlo kratko, bit će jedna cijela epizoda o sedri. Ali već sam rekao, sedra je dosta krhka i trebamo strašno paziti da ju ne uništimo. I ako prolazi puno čamaca, napravit će žlijeb u ovakvoj barijeri, sva će voda ići samo na tu stranu. Biće pritisak na jednu stranu, osušit će se drugi dio slapa, doći će do pucanja, tako da treba biti strašno oprezan, znači treba ga prenijeti i nježno samo na vodi gurati slap. Znači kada ja prenosim ovaj čamac, ja ga znači samo ga dignem i na vodi ga klizim, znači ne idem u sedru. Znači svi vi koji dolazite, pogotovo sa čvršćim čamcima, strašan oprez. Jer sedra je jako krhka, ali sedra čini čuda. Sedra je
stvorila ovu mrežnicu ovakve slapove, ovakve barijere i ona je apsolutno se mora zaštititi. Ništa, idemo dalje, znači proći ću tu kroz jedan prolaz i onda ću izaći natrag na maticu. Eto, uspjeli smo ga proći. Malo smo mokri, ali dobro, ljeto je. Možda ćemo se učiti. To je malo jača struja, jer vodi do lijeva, da trebamo odmah staviti u jaču brzinu. Prije nek struje nas podnese. Evo, još malo pa smo blizu Katićima. Sad imamo jedan malo poveći slap. Tu ćemo isto morati naći jedan dobar prolaz. Biće lakše vratiti se nazad u našu bazu. Evo nas kod te velike barijere, kod Katića, ali prva barijera. Tu je jedan stari mlin, ne vidi se najbolje jer je malo zarasao. Pogledajte, tamo je. Možda kao povratku posjetimo, a ajmo sada naći prolaz. Vidite, ovdje su već malo veći slapovi i trebamo ići opet na lijevu stranu. Što su napravile barijere, usporile su rijeku i stvorile gotovo močvarne uvjete. Pogledajte, znači ovo je lokvanj, veliki listovi lokvanja koji zapravo ne bi tu trebale rasti. Ovo je krška, hladna voda. Znači ne samo što su stvorili dva lijepa lica, sedreni slapovi, odnosno barijere, su napravili i mnoga staništa koja zapravo ne bi bila ovdje. Znači ovdje bi bila da nema sedre, teško mi je reći, ali možda neka malo brže riječica sa kojim brzačićem, ali prilično jednolično. Ovako imamo od močvarnih uvjeta, znači zato ovdje nalazimo močvarne organizme, recimo od životinja, barsku kornjaču, zmije, rubaricu, zmiju, bijelošku i tako dalje, puno vretenaca, naravno floru, kao što se spomenuo, lopoč, lokvanj, mnogi šiljeve, te hrpa biljaka koje rastu na dnu, kasnije ćemo zaroniti pa ćemo vidjeti. Znači sedra je ovdje napravila nevjerojatnu biološku raznolikost. Zato trebamo čuvati sedru i mrežnicu. Zato je mrežnica čudo prirode. Od zelenog pakla Amazone i drugih svjetskih prašuma, divljih rijeka, mora i planina, egzotičnih i često opasnih životinja,
plemena iz kamenog doba, čak i ratnog pakla Sirije. Pratite avanture i istraživanja Gorana Šafareka. Evo nas konačno na slapu kod Katića. To je popularno kupalište, zaselka Katići, blizu Generalskog stola. Ajmo istražiti kako izgleda slap. Što je zadivljujuće kod ovog slapa je da je složen u terasice male. Znači imamo prvu stepenicu, pa imamo drugu, znači pogodno ima tako plitki dijelove da se doslovno mogu djeca koji ne znaju plivat, naravno tu je već dubina. I nije tako čak niti previše opasno. Tako da ću iskoristiti priliku da ću malo istražiti kako izgleda pod slapovima, a popodne ću zaroniti dublje. Još je dosta hladno, jutro je, pa dugo roniti je friško, ali sada je super prilika da istražimo ove slapove tu. Tako da moramo se malo skinuti. Slapovi mrežnice uzavralo su grotla, dolje je sve mučka kao u veš mašini i može biti dosta opasno. Ljudi su znali ginuti, zato nemojte ako niste dobri plivači i nemate iskustva sa slapovima. A sad ide malo ipak na ove manji, na džakuzi. Od zelenog pakla Amazone i drugih svjetskih prašuma, divljih rijeka, mora i planina, egzotičnih i često opasnih životinja, plemena iz kamenog doba, čak i ratnog pakla Sirije. Pratite avanture i istraživanja Gorana Šafareka. Sada krećemo u popodnevno istraživanje podvodnog svijeta mrežnice, koji je tako isto biti bogat i lijep kao što je onaj nadzemnik koji najčešće vidimo. Najbolje će nam biti tu odmah ispred barijera, zato što tu malo je pliđe, jer čim je dublje već je jednoličnije dno. Tu ima vodene vegetacije, ima puno ribe, zmije, tako da je to najbolje. Ništa, ja krećem pa da vidimo šta ima ispod.
Sve je stvarno dobar podvodni krajolik. Ima malih štedrenih špiljica ispod. Dubina već ide na 5-6 metrima, čak i više. Sigurno barem 10-ak malo dalje. Sve je isprepleteno vodenim biljem. Ludo, ima riba. Čak se vidi jednu ribaricu dolje. Ništa, idemo dalje.